Mayong adlaw kanatong tanan ang atong pagahisgutan karong adlaw ang naa sa Divine Principle chapter 6, the last chapter of the Divine Principle, ang the second advent. Ang ikaduhang pagbalik sa Mesiya, the second advent. So, return of Jesus, the return of Jesus. Okay? Come on, ha? Oh, not yet. Okay. Ay. Wala siya pointers. Okay. In the Bible, Matthew 24:36, no one knows of the day. Walay nakahibaw kung kanus ipadala ni God ang Mesiya. May nakahibaw sa oras, o nakahibaw sa location ng kasa, ug way nakahibaw og kinsa. Now, accordingly, God will certainly give prophecies to those faithful believers who are in the light. Kaning nasa Matthew ug nasa Amos, parang conflicting or opposite ang ilahang kuan ba. Wa mo kuno'y nakahibaw, mo na nakaingon sa Matthew. Pero may ana po ng Amos 3:7 nga, certainly, God will certainly give prophecies. Naa jud siya ipahibawon. For example, ikaw no, kay dako kayong sekreto. Unsa may imong bation ana? Sa imong dakong sekreto o dakong plano, wala ba lang gyud kay pahibawon? May abot ang imong pinakakasaligyan nga tao. So imong gipahibaw sa imong sekreto ug sa imong plano. Unsa man karon imong gibati? Hinggaan-gaan. Mao po na si God. Alangan na magyahon na lang na tanan. Kinsa may mutabang? Ang tao ra man gihapon, no? God will give prophecies to faithful believers. So, if you are one of the people of faithful, very faithful believers ni God, and certainly God will guide you and God will reveal to you sa iyahang plano. So, when will Christ return? When? Kanus So kaning mga kasaysayan nga ato ang gistadihan sa history. Mana sila no nga history repeat itself. Ngano kana siya nga pabalik-balik man ang history. Tungod kay dili na ingon nga nagkataon lang. Giplano na ni God o gihanay na ni God nga masulbad ang mga problema anang panahon na. Kaning panahon na wala na sulbad ang problema mao na babalik na pong pareho-pareho nga panahon, no? Para moabot sa time nga pwede nang ipadala ni God ang Mesiya. So, mao tay natay gitawag og parallel pare-pareho nga mga panghitabo, pare-pareho nga period of time sa panahon sa before sa coming ni Jesus Christ og after the death of Christ. Ganong pare-pareho na siya. Sa atong basahon ning nasa ubos, we call the time of Christ's second advent the last days. Makuno ni ang panahon sa katapusang mga adlaw kaning panahon nga ipadala na ni God ang ikaduhang pagbalik sa Mesiya. As it was already explained in eschatology. So before ani nga topic nga eschatology or study of Christ na sa dito nga topic pahibaw sa atoa nga kaning panahon na mao na ni ang last days katapusang mga adlaw. We can thus understand that today is truly the time of Christ's return. So karong mga panahon na nakita nato ni mga signs and mga senyales nga mao na ni ang last days. So mao na ni siya ang panahon sa pagbalik sa Mesiya. We can thus conclude that the period of the second advent began soon after the end of the First World War. Katong mga panahon nga nahuman ang unang digmaan sa pandaigdig na digmaan, no? 19 dili 19, 19 ba? 19. Okay. 1918. Mao kuno ning panahon na after aning panahon na pwede na ipada ni God ang Mesiya. Okay. So the second advent will surely
in our time. Period of the second advent began after the First World War. In what manner will Christ return? So napoy nakaistorya diyan sa Bible nga return on the clouds. Panganod daw magikan ang Mesiya. So, kung ang Misaya magagikan sa panganod na ang mga tao automatic na nang mo-honor, mubaw na siya, mo-accept nga mao na ang Misaya. Pero naapoy nakasuwat sa Bible nga ang mga tao daw mahirapan maniwala or mahirapang mudawat kung moabot siya gikas panganod by rapture siya or supernatural siya nga moabot diri ang mga tao instantly mutuon na maski wala pa sila religious background of Christianity or what. Mm. If Jesus were to return literally on the clouds of heaven, however, would he not really be accepted and honored even by the sin-ridden world? Natural lang, diretso nagtuo ang mga tao. But Jesus foresaw that at the second advent, when he is born in the flesh, he is likely to be persecuted and condemned as heretic, just like what happened to Jesus Christ. No? So, ang nahitabo sa kang Jesus Christ, balik na po na siya kung unsay mga panghitabo kung mahitabo sa second advent. He is likely to be persecuted and condemned as heretic na. That is why he foretold in Luke 17:25, but first he must suffer many things and be rejected by this generation. Suffer, grabing suffering. Grabing suffering, grabing rejection nga na dawat sa mga tao. Persecuted and condemned. So, also in Luke 18:8, Jesus said, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Nakapangutana siya. Og nakita niya nga ang mga tao daw sa dili katuo, sa maglisod og tuo, maglisod og dawat. Kamo ba naglisod ba mong dawat, naglisod ba mong tuo, or ready ba mo or already prepared na inyong heart nga mo tuo mo dawat? Hence, the second advent of Christ will take place through his physical birth on earth. Tungod ana no, ang pag-abot ni Jesus Christ. Pero kaning nakaingon sa Bible nga he will return on the clouds, naapon ni siya significant or naapon ni siya meaning kung atong buot nga sabton kung unsa ng clouds. Dili ni siya literal nga magikan sa clouds, but it seems like nagikan siya sa clouds. So, saan na ba to? So, the second advent of Christ, paano siya ipakatao? Physical. Dili siya supernatural ipakatao. Kay ang mga tao, nanginahanglan og physical nga salvation, mga inday, mga dudong. Ha? Where will Christ return? O, mao na po ni, bako na po pangutana. Unsaon pag balik sa Misaya o unsaon pag ipakatao ba ang Misaya or marabag magic nga mo appear din na sa clouds? Ipakatao ang Misaya. Number 2, question is, number 3 na pala to. Number 1 is, kanus-a mo abot ang Misaya in between 1917 to 1930. Unsaon pagpadala sa Misaya? By rapture or supernatural ba or by natural? By birth. The answer is by birth. Now, ang third question, where will Christ return? Asa man? Para magkaduol na gyud ta ani ba? So, asa ipadala ni God ang iyahang anak nga maoy makaluwas, nga maoy mangluluwas sa mga tao. Based on such passages as Revelation 7:4, Matthew 10:23, and Matthew 16:28, na niya, no? Kana kuno ang Misaya kuno ipadala kuno balik dito sa mga Jewish. Kung saan niabot si Jesus Christ dito ra po kuno ipadala balik. Some Christians expect that Christ will come again among the Jewish. Kamo ba usa pa pod mo sa mga Kristiyano nga nagtuo nga si Jesus Christ ang ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ adto ra pod sa mga Jewish people pareho ba pod og naong dagway sa first coming?
So kung dili siya sa Jewish people, di lain siya nga nationality, lain di siya og nawong, di siya parehog nawong kang Jesus Christ, no? Hmm. So napoy another verse sa Bible, Matthew 21:33 to 43 nga nagpasumbingay nga dili sa mga Jewish but adto sa laing mga laing lugar, laing mga tao. Jesus clearly conveyed that he would not come again among the Jewish people. God will take away the mission previously entrusted to them and give it to give it to another people who can produce its fruit upon Christ's return. So for example, usa ka nga businessman, nagbusiness ka ning lugar. Ang mga tao, ang imuhang mga trabahante nag-fail. Nag-fail. Imong business nag-fail. So karon ang pangutana, mobalik ba ka og business anang lugar ha og kadto ba lang gyapon mga tawhana imuhang pilion nga imuhang trabahante? O murag ano na siya kaayo, no? Ha? Ang tubag, mangita kag laing lugar, mangita kag laing tawo, o mangita kag lugar nga feel nimo nga mo-produce og maayo nga resulta ang imong business. Itong napita. So kung sa business world ing ana, labaw na kay God. Siya ng original. So siya ng original, no? So, dili didto sa mga Jewish, kundi sa laing na nga lugar o sa laing race, laing tao, laing lugar. Asa naman ta? Okay, where will Christ return? Not among the Jewish people, but but dire Therefore, the chosen people after Jesus' crucifixion are not the descendants of Abraham, but rather the Christians who have inherited the faith of Abraham. So, ang mga Christians. So, after Jesus' crucifixion, the Christian religion, Christianity spread throughout the world. Dili lang sa Israel lang, dili lang dito sa mga Jewish people, Jewish community, but sa tibuok kalibutan ni spread ang Christianity. So, pwede nga ipadala ni God ang iyahang anak dito sa Amerika baka karon, sa Italy baka karon, yan. Dili ba karon sa mga Eastern countries, yan. So, we will go deeper and deeper, okay? So, the chosen people after sa crucifixion ni Jesus Christ, mauna ni ang mga Kristiyanos. Usa ba ka sa mga Kristiyanos? Usa ka sa mga naka-inherit sa faith ni Abraham? Descendants pa tayo ni Abraham? So, we belong to the chosen people. We have to be ready to accept. Yan. So, the next question is, Christ will return to a nation in the east. Nga naman yung nakaabutang mo yun siya nga naa sa east. So, nakabutang po din na sa Bible. Revelation 7:22 indicates that the seal of the living God will be placed on the foreheads of the 144,000 in the east where the sun rises. Oh, grabe ka accurate nga location ha. Na yun siya number. Revelation 14:1 says that these chosen ones will accompany the Christ at his return. So, dili na dito sa kuan sa mga Jewish dito sa Israel, but diri na dapita sa silangang bahagi sa kalibutan. Unsa na mga nasura ang naa sa silangang bahagi sa kalibutan. Yan na. Okay, returning Christ. Eh, Second advent in the east. We can thus infer that the nation which will inherit the work of God and bear its fruit for the sake of the second advent is in the east. Sa asa mo nagpuyo karon? East, west, north, south. East part of the world. Unsa mga nasod nga naa sa east part of the world. Three eastern nation, Korea, Japan, and China. So ato ning tan-awon kung unsa nga nasura ang duol ni God, unsa ang nasura nga murag righteous nga pilion ni God. Since ancient times, the nation in the East have traditionally been considered to be the three nations of Korea, Japan, and China. So, kada pa, wala man na mausab ang location nga. Kani siyang Korea, Japan, ug China, mao gini siya ang giila nga mga nasod kana sa East. Okay.
Korea, Japan, China. Kita na to kung unsa ang nasa Japan. Japan entered the period of the Second Advent as a fascist nation and severely persecuted Korean Christianity. Grabe. Grabe ang ilang gihimo sa Korean Christianity. China at this time was a hotbed of communism and would become a communist nation. Thus, ang duha ka nasod, ang China ug ang Japan, both nations belong sa dili pinili ni God nga nasod nga adto ipadala ang Misaya basig maunsa pa kung adto niya ipadala dito. So katong panahon na after sa First World War, unsa man ni siyang mga nasura ang standing ani mga nasura mao to siya basihanan. Katong panahon na 'di ba after sa 'di ba ang time nga pwede ipadala ni God ang Messiah is 1917 up to 1930. So unsa may mga standing ani mga nasura kato ang Japan, kato ang China, tarak sila. So ang Korea mao na ang nasod sa east where Christ will return. So alamin natin kung bakit nga namang Korea man. Sa panahon nga gi-occupy sa Japan ang Korea, even ang mga Korean gi-force nila nga mo stop og worship sa kay God og mag-worship sa ilahang gusto nga i-worshipon. Yan. Og ilahang gipang kuang pamatyo nila daghan-daghang mga gipang kuan tungod sa ilahang wala pagsugod sa sunod sa ilahang religion. Grabe kalisod no? Tawo ta ng panahon na grabe ka lisod yun. So, unsa may mga qualifications sa nasod nga Korea nga ma na consider nato nga mao ning nasura ang Misaya moabot diring nasura. Object partner of God's heart. God's heart. God's heart is what? Mhm. As the nation to which the Messiah returns, Korea had to meet the following qualifications to become object partners to of God's heart. We must first walk a path of blood, sweat, and tears. Hence, the miserable history of the Korean people was the path required of the chosen people of God. Kung sadihan nato ang Korean history, paano sila sakop sa Japan, unsay mga butang nga ilahang nga deprived sila sa panahon nga gisakop sila sa Japan. Can't really kuan no nga grabe ang dugo nga naula tungod ni ana. Mga sweet, mga tears nga naula tungod ni ana, no. So they are really close to God because of this suffering. Very, very much suffering. Path of blood, sweat, and tears. Another thing is there must be people of goodness. Such a nation must be a people of goodness. A homogeneous Korean people rarely invaded other nation. Wala na sila ng na nakop og laing nasod ang Korea. Sila lang ang perming sakopon sa laing nasod pero wala sila na naugdaog og laing nasod. Og kani pong nahitabo nga nahimong communist ang Korea, dili po ni tungod sa Korea, but tungod sa laing nasod nga gisakop ang Korea. Kay originally ang North Korea dili na siya communist, but tungod kay gisakop sa communist, nakuha sa communist ug mahimo na siya karon nga hantod karon communist pa. The Korean people are by nature endowed with a religious character. They have events a strong desire to worship God and always revered in the virtues of loyalty, filial piety, and chastity. Kung mutanaw tawag Korean drama, kanang mga old Korean drama, historical Korean drama, atong nakita dire kung unsa ang ilahang loyalty, sa ilang filial piety sa family, sa ilang pag-maintain og purity. Paano? People of goodness, religious character, and worship God, loyalty, filial piety, and chastity. So, another point, prophecies and revelations. In Korea, there are prophecies and revelations that the Messiah will come to Korea. The Korean people have believed in the prophecy that the righteous king will appear and found a glorious and everlasting kingdom in their land. This messianic idea was revealed in the Chungam Nook, a book of prophecy written in the 14th century Korea. So, before
19th century, during 14th century, there is already a prophecy na ang Korea ay, yan, may moabot nga misaya sa Korea. Okay. Among faithful of every religion in Korea are those who have received revelations that the founders of the religions will return to Korea. Yan. Revelations, the founders of the religion will return to Korea. Revelations and signs are being given to spiritually attuned Christians, testifying the second coming of Christ in Korea. They are sprouting in proportion like mushroom after rain. Daghan na ang mga nakawat og revelations nga the returning Christ will be in Korea, Korean. So may usa ka ito ka artist in America nga nagkuan siya, nagdrawing siya nga mao na ang naong sa Christ, second coming of Christ. Og ni match wala man ko'y picture, di lang nato istoryahon ha. Basta hing-match siya. Hmm. Natatong na ko'y picture. Wala ko'y picture, but I saw it another lecture. So, hence many are receiving clear revelations that the Lord will come to Korea. And diri sad sa Korea, so karon day panahon na aday kog Koreano. So diri sa Korea daghan pod ang nakadawat og revelation ug daghan pod ang ni-claim nga sila daw ang Misaya. Og nakasulat po na sa Bible no nga daghan ang mga mag-claim nga sila ang Misaya. So among those maybe is is the true one. Hmm. Daghan kayo sila, daghan. Ang uban buhi pa. So another thing ang Korean wave. Na sila gitawag og Korean wave no. Ay Korean food, Korean yan, K-pop, Korean, okay. Korean language, yan. Original word, ideal word. So original word is an God. God will communicate directly to the people. Now then, in the ideal world, the world of restoration, no, kay wala na siya nahitabo, supposed to be, usa lang yun ang lingwahe natong tanan. Kasi sa pamilya, usa lang man ang lingwahe, di ba? Ang ginikanan, o ang anak, usa lang ang language. Pero tungod sa pagkasala og nahitabo nga nagkawatak-watak ang pamilya ni God, nagkawatak-watak, naglahi-lahi po ang lingwahe. So, mabalik ka na siya. So, karon kung ang Messiah, returning Christ, or true parents is in Korean, then you must be ready that you have to learn the new language that will be the language of the new world. Korean language. Okay. So, kung kita mga anak ang ato ang lingwahe sa ato ang ginikanan. Sa may lingwahe ni two parents? Korean. Okay? If human beings had not fallen, kung wala nga sala, we would have formed one global family like a body with God as the head. Makuno ni siya. Then, there never would have risen a proportion of tongues, unintelligible to one another. If we are to realize the ideal world of one global family, which can honor the returning Christ as our two parents, surely our languages must be unified. Usa lang ang ato ang lingwahe. Okay? So, be ready about that one language. And study Korean language kay dako kay na siya tabang. Ay tabang. Pero sa ako ang nagpuyo sa Korea. Daho gyud kay tabang. Kay kung di ko ka maog Korean, magkasayop-sayop man ko, di ba? So, kamo po doon niya. If Christ does indeed return to Korea, the Korean language will become the mother tongue for all humanity. Hulo mother tongue na ang Korean language, oy. And all people will have to speak it. Yan na. Tanan ta. Mag-istorya na og hangukmal. Hangukmal malhayaji. All of humanity will become one people and use one language, thus establishing one global nation under God. Okay, one language. What is the language? Korean. Nesi yung dami 할머니 있다. 잠깐만. Wasa?
Kurutse. I'm sorry, kuan diri kay maabot na akong anak. So, Korean, no? Korean language, kung mahab sila. One language. So, the end of our principal lecture. This is the end of our Divine Principle lecture, and I will conclude by reading an excerpt from President Hak Jahan's speech to world leaders. So, sa ni siya sa mga gihatag na speech ni True Mother sa mga world leaders. Okay? So, world leaders. So, in this speech, True Mother Hak Jahan Moon testify that true parents, true father is the Messiah. Okay, let's see kung yun sa niya o nabay ni oppose dito sa mga leaders nga iyahang gi istoryahan ani sa pagkahibaw ninyo wala. Wala siya ni oppose. Kay nakita nila ang buhat o ang resulta sa mga buhat nga gihimo ni true parents. Kamo kung istoryahan lang mo nya mo may nakitang buhat, di jud mo makatuo, di ba? So kung makita ninyo nga mas dako ang nabuhat kaysa istorya, duko na lang. The mission of the Messiah, the Savior, is to teach how. Come on. Mission of the Messiah, the Savior, is to teach how to liquidate sinful history, which has been tangled up after human beings had fallen away from the path of true parents, true husband and wife, and true children. Today I declared to the heaven and earth that my husband, President Sun Myung Moon, is the one who has been pioneering the path of true parents and the Messiah all his life. As you know very well, despite the severe persecution from the evil world, my husband, President Moon, has been pioneering the future of humanity by revealing the purpose of God's creation and the original sin. Kisa may tudlo sa atuwag Divine Principle Chapter 1, God's Purpose of Creation. Kisa may nag-reveal sa atuha nga na full of man is Adam and Eve committing illicit sexual relationship. Very clear. The Divine Principle, True Father, teach us about it. Wala ni oppose. Nga naman, tinuod man na. Ayayay. Committed by the human ancestors. Okay? His teaching, the Divine Principle, affirms that the ideal of the second advent aspired to by the founders of all religions, be it the return of Maitreya, the awakened one, the new Confucius, or Jesus, is realized in the advent of one Messiah as a true parent of mankind, through which the religions will be unified. However, this advent will not occur as a return of the clouds of Jesus, who died 2,000 years ago, as Christians believe, but rather in the form of birth of the one who inherits the mission of Jesus. So Jesus Christ and Reverend Moon dili parihog nawong. Why? Di man pareho nga Jewish. Okay? But Christians who inherit the mission of Jesus. Yan na. Inherit the mission of Jesus. Okay. So far, no one has been able to fight against sexual promiscuity and adultery, which have been corrupting mankind. But now the truth of hope that can truly resolve this problem has emerged in our age in Korea. This truth, brought to light by the true parents, will be the light of all mankind to unify South and North Koreas and build the world of peace. Let us all embrace this truth and put an end to the sinful world which has been tormenting us all throughout history. And fighters build the world of unification overflowing with freedom, peace, and happiness. Thank you. Thank you so much for listening. God bless you.